poštovani gledalci, u današnjem klipu ću pričati o osnovnom masonskom simbolu. To su uglomer šestar i veliko slovo G, a inače uglomer šestar zajedno sa knjigom Svetog zakona čine tri velika svetla slobodnog zidarstva. Što se tiče šestara, šestar je alat neophodan za crtanje krugova i njegovih delova i mnogi srednjevekovni rukopisi pokazuju majstora zidara sa šestarom i uglomerom u ruci. Šestar po svojim mogućnostima korespondira sa sferama i sfernim površinama, pa se primenjuje u sfernoj trigonometriji, grani matematike koja se bavi nebom i orbitama nebeskih tela. Otuda i veza šestara i neba, šestara i čovekove više duhovne sfere. Važno je reći i to da u masoneriji stepen otvorenosti šestara simboliše mogućnost i stepen spoznaje. Tako ugao od 45 stepeni odgovara osmini, ugao od 60 stepeni šestini, a ugao od 90 stepeni četvrtini. Ograničavajući otvor šestara na najviše 90 stepeni, masoni pokazuju granice koje čovek ne treba da prekorači. Istovremeno, ugao 90 stepeni oponaša uglomer, simbol materije. Otvor šestara od 45 stepeni pokazuje da materija još nije savladana, a otvor od 90 stepeni predstavlja potpuno ostvarenje ravnoteže između dve snage, jer šestar postaje tačan uglomer. Šestar je simbol duha, njegove vlasti i nadmoći nad materijom, a majstor mason je u ulozi posrednika između šestara i uglomera. U masoneriji se kaže da šestar treba da upotrebimo da opišemo kružnicu oko naših želja i zadržimo strasti u dužnim granicama sa celim čovečanstvom. Što se tiče uglomera, uglomer, budući da označava više dimenzija, horizontalnu i vertikalnu, simbolizuje prostor. Kako služi samo za crtanje četvorougaonih i pravougaonih likova, istovremeno simbolizuje i ispravnost i poštovanje zakona i pravila. Kao alat i instrument primenjiv je za ravne površine i tako pogodan za geometriju, to jest premeravanje zemlje. Kako se nekada smatralo da je zemlja ravna ploča, uglomer je smatran najboljim alatom za njeno merenje. U građevinarstvu uglomer je korišćen za određivanje tačnosti pravog ugla. Zanimljivo je da u prirodi nigde ne postoji savršen prav ugao. Njega može stvoriti samo čovek koji raspolaže znanjima i koji koristi prikladne alate. U masoneriji uglomer obešen o lentu starešine lože označava da njegove odluke moraju biti u skladu sa pravilima reda i da on može da deluje samo na ispravan način. Što se tiče odnosa šestara i uglomera, šestar i uglomer posmatrani zajedno jesu u neodvojivoj simboličkoj vezi. Saglasno simbolizmu kruga koji čini šestar, odnosno četvorogla koji nastaje radom pomoću uglomera, šestar se dovodi u vezu sa određivanjem vremena, a uglomer sa određivanjem prostora. Pored odnosa duhovnog i materijalnog, uzdržanosti i moralne ispravnosti, vremena i prostora, kosmičkog i zemaljskog, odnos uglomera i šestara jeste i odnos muškog principa koji simbolizuje šestar i ženskog principa koji simbolizuje uglomer. Međusobni položaj šestara i uglomera simbolišu i različita stanja u kojima se nalazi slobodni zidar, naspram materijalnih i duhovnih snaga. Ako je uglomer položen na šestar, materija vlada duhom. Ako su šestar i uglomer ukršteni, te dve snage su ravnotežene, a ako je šestar položen na uglomer, to je znak duhovne nadmoći. Što se tiče slova G, u masonskoj, koja se nalazi unutar između šestara sa gornjeg dela i uglomera s donjeg, u sredini se nalazi slovo G. I svo troje čine celinu, masonsku celinu. Znači, hoću da kažem, čine celinu glavnog masonskog simbola. A slovo G
U masonskoj tradiciji se između šestara i uglomera veoma često nalazi slovo G, čija su tumačenja i brojna i različita. U anglosaksonskoj masoneriji je dominantno shvatanje da slovo G označava Boga, velikog arhitektu, u skladu sa početnim slovom reči God ili God, kako čitamo na engleskom, ali ima i drugačijih semantičkih shvatanja, koje slovo G smatraju početnim slovom reči godness, kako god, koja označava dobrotu, suštinsku odliku slobodnih zidara. Postoji još jedno zanimljivo jezičko tumačenje prema kome slovo G potiče od stare škotske reči Grigriement, koja označava harmoniju ili slogu. Drugo važno tumačenje govori o slovu G kao prvom slovu reči geometrije, odnosno operativnog zanata koji je iznedrio modernu masoneriju. Po trećim tumačenjima slovo G je nastalo kao početno slovo reči gnozis, koje označava znanje i saznanje, toliko važno u slobodnom zidarstvu. Svrha simbola nije da pomogne onima koji prolaze kroz ritual da komuniciraju sa nečim sa čime se drugačije ne bi moglo komunicirati. Njihova uloga je da nas nauče i podstaknu da opažamo na drugačijem nivou, da transcendiramo materijalnu ravan i svest i koncentrišemo se na duhovno i nesvesno. Drugim rečima, samo ako smo sposobni da shvatimo dublja značenja naših misli i dela, možemo ih upotrebiti za naš duhovni rast. Eto, toliko o glavnom i osnovnom masonskom simbolu.